والرقابة بالجنسا ودوه جين إرتو قبنو نوجين تاني أوبي تنرى يادا فرطاني إيفانا برباجسو اتخنني warri asirratti har'a argamtan hundi galatoomaa isiniin jechuu barbaada osoo abalu jennetti akkuma kana Ammaar kitaaba kana barreessee seenaa xiqqoo tana akka namni waa barreessu akka namni waa dubbisu taasise fuula keessan duratti galatoomii guddadhu jechuun barbaada maatii tiyya joollota kanarraa kaasee haadha Ammaar warra imalatana wajji imalle fuula keessan duratti galatoomfatuu barbaada haasawni gaa guyyaa ufii nama duraa hokkola guyyaa waan namaa dubbatan xiqqishoo afaan namaa wayyaadha imala ilmii tana imala da'waa ani kophaan imalle warra dire dhawaa wajji imale haasawni bakka biroo haasawa ha magaalaa tanaa immoo qabatamaadha imala da'waa dubartoota hijaabaa jecha magaalaa tana keessatti dhagaadhaan tumamaa ture wajji imalle jecha warra da'waa godhu ها يرو نمني والإدي بيوو gama laan دولي همان أدى jiru barattoota fi dargaggoota na wajjin jiru wajjin imalle jechu imalatana warra baabur rahmaa jaar dubartoota qibaaba ibiddarraa fuudhee masjiidaa gargaarsa kenne warra saa'aa hidhatee dhufee guyyaa jum'aa saa'aa hunda firraa hiikee gale warra imaamaa matarraa fuudhee gargaarsa masjiidaa kenne warra sanii wajji imalle warra amma fuula rabbii jiru habaabur rahma irratti wareegama kafale haaji kadiir umar haaji abdii gurraachoo dargaggeessa hashawaa joollota kana wajjiin imalle kophaan imalle warra kana wajji imalle warra dubartoota wajji dhaabbatanii warra yeroo san biyya tana jiru haadha biyyaa haajiyyaa gaafa san qafiiraa turte amma malkaa jabduu jiru isii wajji imalle warra kana wajji imalle beet warra akka humna satti dii wajji dhaabbate wajji imalle abdii darasaa abdii muhammad abdii wajji imalle beet arras keessa namatti ergee ture dhufee isaan beeyne abdii darasaa wajji imalle sharaf adaa masgiida galu qaariyaa mana sharafitti fuudhee beeku mana tokko kitaaba kana keessa jira mana tokko sos basos firaasha qottoonii tokko ni beeytanii dur firaasha qottoonii san qofa fuudha manni firaasha qottoonii san yoo lafa kaayan namuma lamaatu ta'a moggaasa obboleessi warra kiyyaa haaji abdulatiif haadha Ammaar gaafa sanni khanaa godhe asitti guyyaa tokko nu ziyaaruu dhufu ejalo dhaggeeffadhu gaariidha manni keenya mana sos basostii san siree takkaa keessa jira anaa fi haaji abdulatiifi fi haati Ammaaris siruma takkarra mul'atu akkasii beeki jiruun tanuwaa beekisi jiruu dukkaana Abdallaa Ammee keessa jikiif saliixaa fi zeenni firaasha qottoonii dharqii qottoonii takka hajarul aswad bakkee halkan sanirra rafna ganamas manuma sanii faxarra guyyaas shiroo tolchinee manuma sanii nyaanna kitaaba kanaa qabaame
ترباني تقول يا جماعة أترى خنوك مسجدا أخيرا سلامي جيارو mana toko jatara kunne torbani guya toko tilakana nyan lakana umani rasulnya akasi be hana waji imalatana Syekh Ahmad Tauhida mana saadi se dukana samke se waji gallan odo galgala tenye hasoinu azana dura hadir awa hajansan luti azan da'wa tana akam gona odo jennya azana dura azana dir awa ورخنا وجه إمال خنا ورخنا وجه ده ورجل الأوا قوتو وجه إمال هو آدمي نمو قود أسكي ساقف بوئي جاي دبرتهن دا ورخنا وجه كيس دبر كدير كبجمو كدير كنتيبا إساني تماري وجه إمال لدو فيمفيني وجه بولي إسان وطاتي رابا كبوان sorry Haji Kadiru, I'm sorry. Isa watati raba kabwani an imma islama raba kabwe limdi luwid waja finfinne tala khisa yaatu Masjidul Anwar jala namni arge koski titiko takata Masjidul Anwar jala saqina saqini fakat yo namni achanu gidara diti ati asiri bangkam جدو تلا والمسان كفاجرة mana kana kaysa wajibulle la bi haji kadir ganama kula durati ke yare foto khane man wasan ana waji mallebe haji ibrahim isani barata barsisa masjid qurqorro babur rahma be akkamiti tebin suni asirra katamu dabe na fi amari le walini rafande tebi sharbi suni ramadan karaban to juro ramadan uswan sharbi sanqa sagale inni nama khenurra goyinsi inni namati goyura namarakas sani babur rahma kaysa da bande warkhana waji imalle she abrar waji imalle haji abrar durri mana nuti Qur'ana so mana galle qarar namni magala nu barsis she abrari be she abrari waji iman ustazota madrasa bilal waji iman ustazota madrasa jadida waji iman mangudota waji iman nam to hadawa tan khaysa qodam kamne jiru kitab kun amin ibro ko fadu badan kaysa ya khiyami sena nam to ko mi hawjat nama khana walid ku fe sena hujjat همتو في تلتو بوي في شيء هوندا بلاد بري مسجد باب الرحمة خنا أينو صلاة أينو تو أذان أينو تو واخلاف إيسا خفلتير قتل نمني بيون قراتو الكني بيان جلن أبد أبو شيخ يا أبو نمتكم مكاخي سن كتبه ديما ummalli isin jala deemu jira ya sheikh amalli mali namni dhufeena hima abo malaikar rabbitu khanubira jeise khatamtu ni jirti tanama fi radisani sahibni khiyatoko nama ganda keenyati babur rahma mihraba sene afata ul qaqabe gaf toko wala lala masjid mihraba sene saabadu malal tanje bar sheikh bakka wal kahidi مسجد باب الرحمة هنا بشيء مشى أولا تبيه ليس يعني مسجد ما في جار وخنا شكة رفيع القبيلة لتجري أما مكاي سني بين مسجد أجاك تني بين ورا خنا هند وجه إمالة ورا باب الرحمة بوري سفير وغيره وريا كم وجه إمالة ورا هشوا بوري وجه إمالة ورا مالك خفله ورا هشوا فوق الرتي الغورة ورا مخينا الراس من توبي سبيل بوزة ورا خنا هندا وجين إمال لجج إمالتي دعوات إمال ورا جل الأوات أني بكتين أما تقوى يادا تيغرتي بيال لجيه همت مقالو مثلا أبين غند برو نيلي يادا بكتين ألا تيلي يادا واتكو متاخيز نجيب جل الأوات لكو فيادا أنا مو أكن أما يادتو ويانا الراهون أكسنا تايسي